بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين mahuli mga temang huda agama Islam ingkatan sing karayawan iwan sing kangian jumatudi hadunya iwan sing puas sin dunya ini ingkatan yan laway hapagbaya sinallahu ta'ala iwan ingkatan yan laway ha ilmu sinallahu ta'ala iwan ingkatan yan laway ha hikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala natin ya wayru unjumatudi hadunya iwan wayru unjumatudi tuhadlo akhirat buat melainkan ingkatan yan laway ha hikmat kawayaan sinallahu ta'ala siwo da kaingatan si manusia atau adik nila kaingatan adik pa siya jumatu atau wakan ha waktu siya jimajatu atau misan in jimatu na siya tuput Allah ta'ala makaingatkan niya ingkatan yan au hikmat niya wayroon kau naan niya atau akan wayroon kau kialaugan sinallahu subhanahu wa ta'ala ha uno-uno na parakala dahing ha mga hikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala biyasin mga parakala pagparintay wang pagnakura ini naon waktu panghati mo sa ukat kau bariman di na kau long tawihan dus-dusun sinallahu subhanahu wa ta'ala panghati mo sa ukat tin satru yaun satru sinallahu ta'ala kafir di na ang katunin darajat nila din di hadun niya ini nabukum bihadto bang haba hibarat papagparinta isyusyuin na marinta kaadilan simu day muslim iban simbukun in kauman nila yan ang katun sinallahu ta'ala sumagawain mga bariman bang sila mga nyaya aparakala sim pagparinta nila misan pa sila bariman idus-dus da sila sinallahu subhanahu wa ta'ala bihan in nagjatu bihan in nagjatu hawaktu sin rasul sallallahu alaihi wasallam na marinta kaadilan tiya marinta yang kat sinallahu ta'ala in mga bariman waktu sin Abu Bakar, sin Omar, sin Utsman, sin Ali, iban sin kaywan ng panamarinta, yang kat indarajat nila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa waktu man, amin, naon na yung kaanyayahan, makusog na yung kaanyayahan, hapagparinta, nakialungkupan na, naraog na sin satru, yung mga Muslim, biya sin mga jimatu haandalus. 800 tahun agun na marinta haandalus, sin mga Muslim, sumagawa bihaun in Andalus weron na pemarintahan si Muslim.
naraog sing kafir. Malain kan makusog sila, apanagnaan sinuno sing pamarinta nila sa sing kaadil ang pamarinta. Sumagawa na man yung pagnapso pakanya padunya, amusain hawa napso ini makaraha manusia amin hikaan niya yan niya. Mangbukon sa sabab sinhawa napso ini, nadi sa kamangan niya. Sabing kataan uno inyan ding hakadar sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siwo din pagparintay wan sing kaiwanan. Naren doon imaksud sing kabtangan, wayro makaangkat sin darajat sin kitan ni manusia di dunya, iwan dagpak pa adlaw akhirat buat malainkan bang hinangunta in sabab panagnaan, sabab sini ang kaangkat kato sing kahalan ta di dunya. Uno yadto long niya al-ilm, amunan ilmu. Sa impangasuwo uno buha kataan sin ilmu magkaangkat sin darajat sin kita. Ilmu uno ini kaangkat. Iwan uno kapital ilmu amuin kalagihan sin kita supaya maangkat in darajat ka. Amo na yung pagtawon al-ilmu billah. Al-ilmu billah. Kalong sin mga silaming kaibanan long tabihan tumpukan ma'rifatullah. Bihad. Sana al-ilmu billah, ini nakalamod din nun, al-ilmu billah, ingatummu, in Allahu Ta'ala, in sifat niya, in kangan-nganan niya, na iban sinuno, uno naman in hak sin Allahu Ta'ala, paipon niya, in katan niya to, kata manunjuki pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatun, al-ilmu billah. Adayang hamanga ilmu long tabihan, billah amo ning pagtaon ilmu tauhid. Namang mo kitaon in agama Islam aban atawa kaning mga Muslim hawak to na maugbog sila sin ilmu ini. Amin sampurna in pamaugbog nila yang kat sinallahu ta'ala in darajat nila bukum malugay akasamutan. Hazaman long tabian hapanagna ang pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo rin agin niya mga tao mga musyrikun. Pamong sadya kamu la ilaha illallah. Iril kanyulong na sinallahu ta'ala uno in dunya ini. Na yung panghati si mga musyrikun langog ato hawno na long nin akal ni Muhammad ini. Wayro ni piya mamarintahan niya sa amo jay niya la ilaha illallah sadya. Tini ka pamarintahan ten dunya. Kapamarintahan nyo lang nin force, kapamarintahan nyo in Rome. Di ito may kaiwanan, sa tiyay masing kaiwanan. In timayma yangkat sinallahu ta'ala in darajat niya. In wala timayma, tiniwala siya yangkat Diyos siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ibanin ilmu, al-ilmu billah, amo ini maksud. Mangmayta ng Allah ta'ala, nagpaturun Quran, nagpaturun Nabi, nagpaturun singka kitab-kitaban, ya panjariin innarka in surga, amin ilmu ini, al-ilmu billah. Amu inin puunan singkatan ilmu. Simu da ilmu pag dunya man sing pag akhirat, amu inin puunan niya, al-ilmu billah. Sumagawa bang ilmu ini malawa dengan manusia, mabain darajat si manusia. Maigi namin darajat ni hadarat sinallahu ta'ala. Naangkan nalong sinallahu ta'ala along sing Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Long niya, angkatun sinallahu ta'ala in mga bariman din kanya. Di mamarahi bariman sadya inangkatun sa aum parendo na muin siyabot niya tiyugila din mga tumpukan sin bariman angkatun sinallahu ta'ala. Wallazina utul ilma darajat. Iban mga sila long nabiyan, ianugaraan sinallahu ta'ala, ilmu, darajat, angkatun pa mga darajat mataun, darajat di hadunya, darajat di tuhadlo akhirat. Simuda amuin kahalan sim pagkataon ni angkatun sinallahu ta'ala, atau akan di tuhadlo akhirat, mataas tampat in kabutangan niya. In katanya tu hirihil sinallahu ta'ala pa uno, patao amuin na mamogbog sim pagtawon al-ilmu billah. Na in al-ilmu billah ini
Doon tumagna ang katan. Doon in pagtaon, pag-iman, doon tumagna ang ilmu billah. Wayron pag-iman tayo mo sa Allah Ta'ala, bang bukon, kaingatan mo. Isimpiarat sa'yo mo muna. Amunan Allah Ta'ala. Amo yanin puunan singkatan, puunan sing pag-agama. Ang kan dumayaw, iwan kumang imanusya, bang kumang idan dito. Doon na kumangi, inamuin pamaham niya hadto, ato akan kimangi, intiranan, sinamin labayan ni harap madto. Na, impangasu, biya diin ikaragpak tapapagtaon al-ilmu billah. Biya diin. Di kautuan makaragpak baran-baran mo, di. Amin akkal pikilan mo sa dyan usalon mo, di. Hawa nafsu mo in agarum mo. Atau akan experience mo in usalon mo. Sa mabaha ilmu dunya, doon labayan niya. Experience iban sin uno. Iban sinamuin, mabasa mo haka kitab-kitaban, amin piyang hindu sila, sin sila mga nakauna. Sa parakala pag-agama, bukon experience in kalagihan mo. Bukon. Sa bang experience, iban akal sadya in kalagihan mo, di in Allah Ta'ala magpara nabi, di siya magpara rasul, di siya magpara kitab, di sabab di maabu tingkatan kawayaan sinallahu ta'ala ipaingat kay mo bang labay experience at jadi. In tanda niya, in mga sila mo mga ginisan na namamarat sa yalong niya, in ilmu atau akan in piaparat sa nila, to see is to believe. Tiniyamang kakitaan parat sa yahun. Inaaga may Islam bukon. Bang kiyakitaan mo na ang pamuparat sa yahun, wayro na piagbidda mo sin namarat saya sin wala namarat saya siwo na. Sa naaga may Islam atin niya allazina yu'minuna bil ghaib. Amin nagparat saya sila hagaib wala kita sim mata nila. Naisyu yadto. Iban uno yadto. Amunin Allah Ta'ala. In surga in narka manjari kakitaan sinambuk rasuli pakita sin Allah Ta'ala. Bi sin Nabi Muhammad SAW kita nin narka kita nin surga. Kita ni mga katay manghuran ni kanabihan. Hawak to sila amin sung ni magmi'raj. Sa inallahu ta'ala misan aon deng mga sahabat kay wanan nagyanlong nakita sa inraji pagtawagon wala siya kita si mata. Wala kita si mata. Amin nagmi'raj sin Rasul sallam pasidratul muntaha wala niya kita si mata niya inuno. Sa mismo in Aisha radhiyallahu anha nangasu ya Rasulullah nakita mo ng Allah Ta'ala. Long niya biya ding kakita ko sing katampanan sin sahaya. Kan namang aw magdaawa in ilmu nila yaon atin ni makaragpak sila ibang magmisla sila ibang sin Tuhan Rabbul Alamin ay nakagkahagad. Amo na ni mga tao kaya akkalan sin akkal nila. Atau kiakalan sin syaitan, atau kiakalan sin hawa nafsu nila. Sabi sila mawaya mag-ibadat, magtindog lingkod, magruku sujud. Kabayaan nila magtapakkur sa bahasa kuno amatuin uno. Ipanghindo sin agama. Ipanghindo sin agama kasabunalan amo na ipanghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ipanghindo niya kabaakan ta Quran, iban kabaakan ta sunna niya, iban kabaakan ta mga piya sampay sin sin kasahabatan niya. Amo yan to. Narain doon, laong sin Allah Ta'ala balikanta, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ang katun sin Allah Ta'ala, imanga sila beriman din kami. Wallazina utul ilma darajat. Iban imanga sila, kianugaran ilmu. Pa mga darajat mataon. Iban mataas. Dunya hiban sin akhirat. Kan alam sing Quran kabaakan mo. Laong niya walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Atin niya in izza pagnganan katinggihan sa magmut-mutin tao mabaya tumaasin darajat niya. Apasun ununin apasun. Sumagawa in Allah Ta'ala beitaan kita in katinggihan niyan tuput Allah Ta'ala tagmustahakkan niya. Na iban indasyu indihilan niya iban sing rasul niya ang katun sin Allah Ta'ala darajat
Na iwan isyu, iwan sim mga beriman. So bang kita mawaya, iwan bang in ikaw beriman bihaon, inyan, taufik, iwan ni'mat dakula, iwan tumtuma in ikaw mataas in darajat mo ding sim mga kafir. Ankan ayaw dus-dusa, ayaw hinaa in pagkatao mo. Amo in maon ko sumud pakahalan, amo in hinaon ko in magmanja kay mo mga kafir. Ayaw. Sabab mataas in darajat mo rin kanila. Misan uno pa posisyon impyagbisaran di hadunya sa atat kala sila kafir, in ikaw beriman, misan kau miskin masih mataas in darajat mo rin kanila. Ayaw yan lupa sa ding hapangatayan mo na pagkatao mo. Ayaw. Naran doon, supaya tumampal ka tumangbiya din yung pangangkati sinamahu ta'ala sin darajat sin manusya. Hazaman sin Umar radhiyallahu anhu, aong piyatawag niya wali sinuno si Makkah. Kanya amin nakura dito sa Makkah. Kaya tawag niya. Pagbak niya man, long niya, ikaw long niya asuhun takaw. Minig ka long niya Makkah. Bilang long takadi at wali rin dito. Isim binin mo. Isim piaganti mo. Long niya piaganti ko. Ambok taulong niya, bakas long niya banyaga. Nalong niya, may talong ni wayrun nakawaakan mo tao amin mahardika bukun bakas long ni naban niya ka. Nalong niya, ya amiral mu'minin, angkan ko silong niya piaganti ka ako, sab silawin maingat apagtawagun halal wal haram, iban sin pagtawon faraid, iban sin kaiwanan pamaingat silong ni hakitab sin Allah Ta'ala. Ngangkan silong na piaganti ko. Nalong sin Omar yung kulong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Bunnal tuudin Allah Ta'ala angkatun niya yung mga kauman na maubog sin Quran ini. Artinya yarfa'u long nabihan angkatun sin Allah Ta'ala in mga kauman bihadal kitab sababan sin pamaubugi nila sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yada'u bihi akharin sa sababan daisab sin uno pamamama nila iban amin way pagpahala nila sin kitab sin Allah ta'ala wa yada'u bihi akharin iban in kaywanan kauman hinaun iban hidusdus sin Allah ta'ala di sila dihilan halga sin Allah ta'ala angkan namang mo hiwalik matto pa zaman sin Rasul sallam impanagnan pang Hindu sin agama bukun pagsambahayan kau bukun sa impanagnan pang Hindu sin agama para kala sin pagtuntut ilmu amin pagtawon ilmu billah sabing panagnan timuron panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno law niya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq tinya basa kau basa ya Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maingat magsulat, di maingat magbasa. Pag sakalin daakan kanya pabasahon siya. Hadi niya man mahinang yadto sambil miyawot long tabihan in pagpaliw-paliw nila himan sin Jibril alaihi salam. Tinim imaksud tuwi pasinguran sadyakan niya. In ayat timurun maun kanya. Dito timag na inuno. In kaangkat sin kauman sin Arab pagturun sin ayat yaun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq basta kau ya Muhammad angan sin Tuhan mo amin nagpapanjar amo yawnin ilmu amo yawnin basahon mo bukun uno sa jembasaw mo sa parakala sini kakusog sin pagtuhan mo patuhan Rabbul Alamin al ilmu billah amo yawnin kapital amo yan piya sampay sin Rasul sambil si arutan sin kamatay. Iban amo ray sa biyaunin subayta bogbugan iban subayta ipasampay. Di kita manjari need din doon. Di yung manjari pasaran ta. Sa biyaunin kusog ta. Yaunin kusog sin Muslim. Haray pagtaon al ilmu billah sa aw mga manusia nagdaraawa di magpak sila kuno papagnganan pagtuhan. Sila na ini mga manusia
amin nagdaaway ni di magpakpa, pagnganan, pagtuhan, sambil nagsumba simbaran nila. Sabi Tuhan long ni wansin ipon ni hambuok da. Ati niya, nagtag-ipon habaran niya. Pagtagon si maas-maas na kauna, ilmo tiblok. Sila na inin nakalumo sinuno. Sin ummat Islam. Iwan nakalarak sinuno. Sinamo impamagbog sin Muslim pakitab sin Allah Ta'ala iwan pasunnat sin Rasul Sallam. Sabang mo sila asuhun, unim bagbugan niyo, Quran da isam. Unim bagbugan niyo, sunnah isab sin Nabi Muhammad Sallam. Katuwa ka upambok tumpukan, malaggo, amin nagdaraawa Muslim yun. In Quran, yan lang na buko na mo yan, in Quran. Sa long niya, aun Quran lang na piaturun sin Allah Ta'ala, kaapatan Jews, kanyon lang nakatluan na. Sa asubuamad to, unim bagbugan niyo, Quran da isab lang namihan. Nahawno ng Quran niyo, di nila'y kahuwa. Ay nihuwa nila kay mo, hamuring Quran ini. Sa mga manusia ini di magkahayab. Ha Quran, amin biyabagbuhan ta ini. Sa isyung kakaroon nila, amin kaimaman nila yaon. Nabihanda, inhantangan sinuno, sino amin mga tao, wala di magpatmat to papagtawon al-ilmu billah, halawayan, hatiranan, amin nakaamu. Sa ilyawayan nila akal-akal pikilan. Experience. Iban sin hawa napso nila. Bukon. Aming pagtawagon piyangadji. Dahil haguro. Paguro lang tawihan. Biya na sin pagpangadji ta sin Quran. Di ini manjari kawa-kawa mo pangadjiun mo. Law mo baran-baran mo. Manjari mo. Sabab aun da mabasa mo. Aun da katan instruction din doon. Di. Sabab aun mga tao. Mag-memorize sing Quran, maghapal sing Quran, mangadji sing Quran, bang siya checkon na siyang buok tao makaingat, may kulong ni mag-check ka ako. Oo. Sinya agad kulong nin unong piyangadjian. Sa impangas mo nakapangadji kaw haguro, aming himindo kay mo simbiyan Hindu. In Quran ini piyang Hindu sinallahu ta'ala pa Jibril alaihissalam. Dahil kan Jibril piyang Hindu ni matu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waironi direct dengan Allah Ta'ala madtu pa Nabi Muhammad SAW sa liyaway kan Jibril alaihissalam. Ingkataan sing Quran dengan panagnam pakai napusan. Liyaway kan Jibril alaihissalam. Asabab yan ni mga sahabat, wairon amulong niya. Ilham matukan nila, hinduan sila. Why? Piyangadji nila dengan harasul sallallahu alaihi wasallam. Unin na pangadji nila amatin hindu nila. Nakita ko. Hazaman sin Rasul sallallahu aun nag-imam, nakajamaa in Umar radhiyallahu anhu. Imbasahan niya duain ding simbasahan sin Umar radhiyallahu anhu. Quran. Asabab yat tudiugalan in Umar. Amin imam yadto. Dia tawag niya ang panidiya matu para Rasul sallallahu. Ya Rasulullah, insinilong niya nagbasa sin Quran. Bukon lang na biya singkiya ingatan ko basahan sing Quran. Nalong na basa ka kuno. Amin tauyat to, piyabas. Pagbasa lang sin Rasul, bihan lang na piyaturun silang mga taaling Quran. Iya ka Omar, basa ko isablong na bihan. Pagbasa niya, dugayin ding simbasan sinyan to. Sa ayat nga sibu da. Bihan day sablong niya inuno. Ipagpaturun silang Allah subhanahu wa ta'ala. Atin na timuron na pagtawagon amin pito bahasa. Bahasa nila rito akuan. Bahasa sin Arab. Mang mga rika tulong tabihan aon tausog. Lang tabihan na hagimba aon tausoga akuan atin dahan sin uno simbasan nila. Sin kaliman niya siwu dan dagbus. Na long niya siwu da kam. Kurik da kam karua. Habiat to dagbus niya. Sabab sinin uno ipiangadji nila ibaning guru nila hambuok da tine masulut. Nahabihaon maunit masulut maita dugaing guru dugaing kitab ipiangadjian. Nakanya nagdaawa sin kurik. Na sure makaiyan kay mo kurik kaw amura in tao amin aun pasugpatan nabihan hapanagnaan niya to sambil maripaka pajamanta ini. Tinen ilmu niya iwan sin piangadji niya tinalabay tuod piangadji piag guruhan. Nasabab yan, mga tayo manguda nga may Islam, bangkitan mabaya, dumayaw in kaumanta, in katansin karayawan, tumagna din ito, al-ilmu billah,
At inibukon sa jahat ilmo impangadjiun mo sa ilmo tungod papagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito siya tumuho ingkatan si marayaw. Bangta siya pasaran dito tumag na ingkatan si mangi. Sambil malawa imano siya amo yung long tawi matay na sa jawayrong pag-iman. Nain kita insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap bariman atin niyaon na asal kapital niya sintungod pa pagtawon al ilmu billah amo ilmu tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa magingat kaw sinjat sin Allah ta'ala. Magparagbos kaw sin Allah ta'ala. Bukon. Sa ingaton mo sadya ingkatan sinipaingat kay mo sin Allah ta'ala. Laway hakitab niya iwan ha. Sunnat sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo yan bang mo kitaon ha suratu al-asr. Amo yan impuunan niya sa way siyabot mang mo kitaon. Puunan sinamuin hikasan niyang iwan ikadawhat ta sinuno si maksud tadiha dunya sambil paadlaw akhirat iwan pagparuntungan si manusia. Lang sinallahu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr. Siapa ang sinunutan? Iwot lang na sa pan ko pa amin asar pagtangon zaman. Uno, siapa ang sinunutan? Innal insana lafi khusr. Bunal tuud imano siya way pagduwaro halawm siya kalugian, kalusmo. Illa allazina amanu, buat malainkan mga sila beriman. Ubus lang niya, watawasaw bil wa amilus salihat, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Beriman, so unin po lang simpag-iman, amunain uno al-iman billah, dito. Kataan sin pag-iman tayo dito tumagna, iwan dito harap mat tumagbalik. Paal iman billah. Laong niya, buat malaingkan amoy mga sila nagparat saya. Iwan naginang marayaw. Iwan nagpasampay, piyasampay, nagwasiyat-wasiyati, nagpatumtum, piyatumtumi, simparakala, sin kasabunnalan niya. Iwan nagwasiyat-wasiyati, simparakala, pagsabar. Naingkatan ini, impuunan sing katan, pagnganan kasabunnalan, katan sing karayawan, katan sini karayaw manusia, ikamumpa at manusia, doon tumagna pagnganan al-ilmu billah. Maon kay mo, angkan long tabi, may tain kay wanan niyo, di maghinang, may kan long na nagtutuhan. Nagkakahagadaon Tuhan, sa buhay na kaamu, yung pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din yung pagpabuntol, suway tahiwalik matto, paamin aturan, biya sin aturan kabayaan sin Allah Ta'ala, amo impiaratong niya, piaturun niya panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bang biya din yung pag-ingat nila sin ilmo, yung pagpasampay nila sin ilmo, iban sin pagbagbog nila sin ilmo, bihat turay sabin hinangunta, sabab in kitay ni nagdaraawa, in kita ahlus sunna wal jamaah. In kita miya magad ha tao, amin miya magad sunnat sin Rasulullah sallam, iba miya magad ha jamaah sin mga muslimin, labi-labi na jamaah sin mga sin Rasulullah sallam, iwan sin mga sahabat niya. Namura-murahan mga tay manguda agam Islam. Bangkaw tiyopikan sin Allah Ta'ala papag-iman, pagsukur ka pa Allah Ta'ala. Bangkaw tiyopikan sin Allah Ta'ala pa ilmo, damik yan pagsukur ka pa Allah Ta'ala. Sa im pagsukur yan di masampurna, bang di mo baugbuhan. Inuno, indihil kay mo sin Allah Ta'ala, nikmat yan. Nikmat pag-iman, iwan nikmat ilmo, suway mo yan baugbuhan, asupaya magmumpaat kay mo, iwan dugangan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangaon kasaan niya tudeng kaku, bangaon imamu, inatudeng asyaitan na ading bangaon imamu inatudeng Allah subhanahu wa ta'ala bangaon kasaan balikan ko inatudeng kaku yung asyaitan. Yung kita ini manusia sadya kaya hindi na kita agbisarabya manusia sadya kita magkasa kita. Amurain Allah ta'ala iwan sin rasul niya hindi magkasa tungod para kala sin pag-agama hangkan suway kita harap madtukatan magbalik asupaya di kita masa iwan di kita magkamali hapagbogbog ta sin agamata insyaallah ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
mga tay manghuda agama Islam, in parakala pag-iman, ng parakala ilmu ini, magkalagyan siya kasabar. Sadi kumusuging kasabar mo, bangkulang in ilmu mo. Damik yan, di sab kumusuging kasabar mo, bangkulang in iman mo. Na di sablong tabihan kumusugin iman mo, iwan sin ilmu mo, bangkulang di sabing kasabar mo. In sila ini di magbutas. May talong mo, di kumusugin pag-iman, bangway kasabar. Sabab ini kau tandasun kau sinunnaw ta'ala, bang kau mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalagyan ming kasabar. Supaya kumusugin pag-iman mo. Dahil nga mga panandas mabugat lang to sinunnaw ta'ala mo na indaakon ko huminang. Kagausan mo sa di mo kabayaan. Tinabiya sa pamasim maghadji iyaon. Maghadji, kagausan mo dayahan ka, milyonер ka. Kagausan simbaran mo sa malisok ka, sa mabuwa ka uno, mahupasin arta mo. Oo. Di mo kabayaan. Panandas sinunnaw ta'ala kayo. Nadamik yan. Lang tawihan, bang wayron ilmo mo, di kumusugin kasabar mo, ato akan bang aon ilmo, abang aon kasabar mo, di sab kumusug bang way ilmo mo. Biadi ni kakusog sim pagsabar mo, atungod para kala pag ilmo, pagtuntut ilmo. Bang mukya ingatan, sin tanto amuratu diyon kadar sinallahu ta'ala, kumusugin pagsabar mo. Di ka maguno, di ka magreklamo. Sab mabaya ka sindi asal kiya ingatan mo. Dahil hakadar sinallahu subhanahu wa ta'ala jumaturayaw. Ilmu. Ikakusog sinuno sin kasabar mo. Sabaran mo. Nadamik yan. Bang wayro ni sa pagsabar mo, di sab kumusugin ilmu mo. Biya din dagus niya. Magtuntut ilmu bukon ula-ula. Wajib siya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pagtuntut ilmu fardu ayn pakatan muslim akil balig. Narendom bukod magtuntut ilmu hat ka dumungog hutba. Hat ka humadir simposium. Hat ka dumungog radio. Ato kumunta atibi. Pagtuntut ilmu suway mo pagbaranan. Suway mo paglugtuan. Tumtuman mga ulama yan wayron na ng ulama sab sin limingkod sa jawihan dumungog-dungog. Imam Shafi'i man sin kayo man pa imam wayron na nang habiat to dagbus nga na nang alim. Tinadi kumusog in pagtuntut mo ilmo ato kanin ilmo mo bang wayron kasabar mo. Bang wayron kasabar mo. Inatin niya in kasabar kalagihan ikakusog sin pag-iman, in pag-iman kalagihan day sabhay kakusog sin pagsabar mo. Damik yan in ilmo kalagihan hay kakusog sim pagsabar mo, in pagsabar isab kalagihan, hay kakusog sim pagtuntut mo ilmu. Atin niya in kasabar, in ilmu, in pag-iman ini, in sila ni nag-aakad sila. Biya sa pantun hambok manus, ya di sila ni magbutas. So haun rin doon, in pagkusugon mo, kumusugin ang buk din kanila. Sa haun rin doon kanila, in uno, imbutawanan mo, pasaran mo, humina sila yun. Asarab yung mga tayo manguda agama Islam, in uno-uno na jumatu, pagtuntutan ilmu siwo dah ikaw baran mo nuntut ilmu ataw akan hamin hatao amoy nag-sponsor kay mo pagtuntut ilmu ataw akan hauno-huno na tampat lugar ba binaybayan mo pagtuntutan ng ilmu uno-uno musiba kumugdandang doon inyan labay iwan inyan dahil mga panandas sinallahu ta'ala kato tanyo mangbiya diin inuno inkusog sin amuin i'tikad tanyo pa Allah ta'ala ibang biya din pamagbog nato sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan panandas, ikaangkat sin darajat sin manusia. In panandas, bang siya makaamu, inamin pagtayma takan niya, ikaangkat siya sin darajat sin manusia. Sa bang siya di makaamu, in pagtayma kanya, hikabawa iwan ikadus-dus, hikahina hamuk manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.